Kenja mathupha leli. Nalamuhla kuyimfokodo ngwane. Nawe wena lo ngaphandle kwelive leMaswati. Ikakhulukati nabo labathandza kuhlala nathi sithi inshumayelo tesintu. Bahambe nathi kulolu hambo lesikulo. Kuyimfokodo ukuthi siphindze silithole lithuba lekuba kanye. Unaletha umusa mukelwe simelane lo hamba nanhlakanipho ngishisa live wakanzimanze. Tishumayelo letu ngwane tesintu. Leti nshumayelo tesintu ngwane titsi itolo besine bantfu labadzala nasikhula tsine labe bakhuluma kubete nalolunakako kwangena kulabanye ngala kwaphuma ngala kepha kulabanyenti kwangena kwakhela yasitsatsa-ke impilo ngwane ngebudze bayo yabasusa labantfu labadzala bendlula sekufike isikhatsi sabo sekwendlula tsine ngalempilo satikhandza sesisukile le lasicale khona nabo sesilandzela sinkwa sekuphila sesithi fu endzaweni lapho khona lendzawo lesesitefu kuyo seyisho ukuthi sesibanengi kuyo kwekucala lokho kwesibili sekulahlekile lokunengi kwalemuva labe kwentiwa itolo ngobe sesila lapho khona sesilandzela nalo luhlavu lwalabamhlophe khona lekathi somhlolo qaphelani lendilinga sesigijima silandzela yona ngani ngalesimo sempilo lesitsini lesithi ngeke uphile ungakayilandzeli lendilinga la ikhona khona kuhamba ke ngwane ngekuhamba kwendlela sekuyalahleka loku kwayitolo angibekise nje ngendvo lebeyenteka itolo lenamhla nawungathi uyayichaza noma uyayicoca kulaba labatalwa lamuhla bangahleka ngoba abati ukuthi ukhuluma ngani. Itolo bekulahleka lutfo tsite ekhaya nebe ukhandze ukuthi indlela tsite gogo bekabeke isikhwama sakhe lapha kwafika lomnye wavula lesikhwama wakhipha imali sibanyenti ke lakhaya noma basibita sonke basibuta kude lolovumako uthi ke lo mbuto bekubese kwentiwa njani gogo bekatsatsa liswati anibite nonke afune kunishaya nonke kuze atothola ukuthi ngibani lo webe imali yakhe cha gogo akalutsandzi liswati ngive kugcina ngicile ungakushaya ekhaya ngigogo nababe ngiko gogo indwe langamane ayende utakuncinda hayi kukushaya itolo ke gogo bekathi angabona ukuthi nonke onibutile kude lolovumako atisukumele yena nje umfula nawududane hamba elapha emfuleni afika ahlale lapha eceleni kwemanti hlabele lutho nigumadagela hlabelako emva kwaloko akhe emanti abuye ahlale nalamanti la ubuke la khatsi emfuleni atikhulumele lokho latikhulumela kona tibaliselele ubalisa utsini gogo utsetsisa nangu lovuke ngemntfwana lonemkhuba weganga kanzima wahamba lo muntu emhlabeni ngoba kulesethu sintu sinalenkolelo ukuthi umuntu uyafuta umuntu uba nelifuto sifuta kabili uyafuta ngeyokuthi ufane nemuntu tsite hawu ufute uyise hawu ufute gogo hawu ufute unina hawu ufute uyafuta siphindze futhi ke siba nalemikhitshana lebeyikubantu tsite emva labanye lesingakababoni gogo labati lona ke ufute bani baye gogo ngibani lo athi awumati wahamba emhlabeni ungakatalwa kepha bekanje
siyafuda. Ingoti ke yethu thine kubabantu. Ngalokuthi siyafuda, asinaki lokuthi lemikhitshana thite lesiba nayo. Kungasiyo lemikhitshana thite lesiba nayo kuphela. Nalendlela lempilo levama kusihambisa ngayo. Ngaleso sikhathi ungene esontweni uthi shici. Le ngekhathi enhlitweni yakho. Uwedwana. Ibe khona lento lethi. But indoda yami uyathi ngihlanganele manje. Angifasti. Asengibambe fasting. Bize futhi. Yindlela engahlangana. Kusho ukuthini? Kusho ukuthi kulento lefutise wena. Kunemkhutshana thite losolo ungawutholi lokuthi ungalungiseka kanjani ngoba lona lomfutile kulomkhutshana labeka nawo. Kunendlela thite lokwagcina kulungiseke ngayo. Lengahambi kulendlela lohamba ngayo wena nyalo. Angeke ningivuta ngiva leli ngikhuluma naye. Ngikona ulifutha lithi nikani Kesari kwa Kesari. Lithi angethi kutokuchitha lokho ngizogqwalisa kona. Kulomkhuba lo angeke lo mkhuba lo uphethe la. Akaphume lo ayophetha lo mkhuba wakhe lapha la uphetha khona bese uyabuya ke la. Angahlali la Jesu lo mkhuba wakhe utawuphetha la. Ngoba lo mkhuba awuphetheki la. Ufuna ke uphethwa lapha. Kunemkhiba lesiba nayo ngekutalwa kwethu lengeke uzuyithandazela iphela. Ifuna ubuyelele ekhaya. Kuthiwe lo ufute bani. Lo bani bekanje kanje. Angahambe emhlabeni sakulungisa lokhu ngekuthi sente naku. Akangavuke kulo. Lanje ngibhuti ihlajwe. Uyakhuluma ke gogo lapha emfuleni. Akhulumela nje umlomthana. Yakhala lengekhathi. Khalisa ukuthi yingadi yami le umtukulu wami ngeke ngimshaye. Kepha nyalo nasekangithathela mina ngingogo wakhe. Lekufanele sikube ngimi lele ngikhipha ngesandla sami lesihle lesibusekile ngimuphe. Uyawukhula abe njalo lo mntwana. Ngoba nyalo nangidawukhuluma emagama lakabi kulokulahlekelwa ngilento yami. Ndabe lo mntwana sengicalekisile ukuthi impilo yakhe seyoba njalo. Angifuni ukwakhipha lamagama la. Ngicela kumbona lo mntwana singibani. Ngoba ayikalahleki le mali yami ithethwe ngumntwana. Labaleni kunaba labakhona. Uyenyuka gogo. Nasanyuka akasuka lemfuleni ungathi kusuke kunento leseyimfuka kokuthi sheshe ufike ekhaya. Akasahambi kancane nje ngoba bekahamba naka emfuleni. So uhamba uyashakutela ngoba soyathi siyokwentana. Fika lapha. Thathe amanti akho athela la. Ulokulathela kuko noma ludziwe, thela la dziweni. Biyanidlahla landla nathi namanti. Anathi kakhulu. Nathi le ndawo nathi anonke la. Aqala kulo nathi amanti. Qala kulo nathi amanti. Lo tawuthi uyawonatha lamanti amhishe akhwehlele. Buya la wena ungitshele ukuthi le mali yami uyibeke kuphi. Bekuyindlela yedolo. Namuhla seyinganekwane. Idolo bebathi nabavuka abantwana besifazane ekseni. Noma ngabe libala lihlobe kwani, athi gogo phumani niyothengela libala. Babuye kuye batombikela ethi gogo ngosilihlobile lelibala. Kude ngisho liphepha laphansi siyothanyela yini athi ngithekini thanyela nilibala. Nine fanele nithanyele libala nina. Lithanyela bobani libala? Bantwana labancane. Kepha hayi bonke labancane. Ngoba kusukela la kubo 5 6 7 8 fanele awasha teacher loyo. 9 washa teacher. 10 angaba setitsheni sangalithanyela lelibala. 10 11 kuya le lese kubonakala kusize nimuma mlotha sethi yabonakala bese kuba kunamba la sebanabo 16 17 ebaleni 19 20 21 ebaleni nithanyela libala. Angeke futhi gogo athi akuthanyele libala bese kuphuma lotele. Hey maye ngiyafisa kuvakala. Idolo lelibala la khaya belingathanyelwa ngumuntu wesifazane losatele ngaphandle kwalowenzile la khaya. Ngeke uyasonela usonela lendlela yala khaya. Alithanyelwa libala ekhaya lithanyelwe ngumuntu wesifazane lotele ngaphandle nangabe wenzile. Naye ulithanyela ngani ngoba wahamba wayolikhalela lapha esibayeni abika ukuthi sekutaba ngimi lengidawuba ngumsindo labaleni.
le ngidawuphindze ngithanyele labaleni bavuma balakhaya. Hayi laba leni labahamba khona abala bembathe imatshe lapha phasi isihlahla bavuma. Libala lithanyelwa majiji netindvombi ngale ayidoli nje. Yini lento agogo athi abaphume bawuthanyela libala kanzi lelibala lihlobile ufuna kubona bundvombi. Sine ngesingemaswathi sehlukile kunebakaZulu. BakaZulu bona bayihlola indvombi. Ubuye bogogo ubuye bomake labadzala. Bamhlole lo mntwana uthi vele useyindvombi mbamba yini lapha lakathi indvombi bakhe ebusime khona. Sine lakithi cha. Beyikuphi imfihlo yethu thina? Libala gogo nakathi abaphume bawuthanyela libala. Gogo nabathanyela babheke phansi bathanyela. Yena utendela nje imisetshentana yakhe lapha. Manje sonemkhuba ukuthi ahambe ngazuthi yatigegisa ngathi kukhona lala kubukako. Utawulwela ukuthi nababhekele bathanyela uhamba ngemuva yena. Ufuna kubona ini? Ngifuna kubona ukuthi lamaguma aseme khona la kufanele seme khona yini. Ngasiphi isizathu? Ngesizathu lesithi umuntu wesifazane uthi ekudalekeni kwakhe nakadaleka uba imbali lehlotshiswako. Ngiko tingono temntu wesifazane nakayilitshitshi nakayindvombi nakangatange wakwahlangana nemfana angeke bese tifana netingono tentombi leseyate ma morning after noma leseyicale kulala kuyashintsha. Waqala nje kulala tingono setiyatshengisa ukuthi sekukhona la. Ngiko buntombi bentombi akusibo lobuhle buntombi bentombi ngileti ngono takhe ukuthi tisephelele tisatshengisa buntombi lobuhlangene. Ubuka lokho ke gogo. Le ngono ke nangabe ikasonzelelwa ngumfana kunetitho la emtimbeni wakhe la ngemuva etithweni takhe la ngemuva embaleni wakhe lekati gogogo ukuthi lokho akubi la nakabe ayintombi ndvo kufanele kube la nase kwehlile sekula sho socalile uyalala. Kuthanyela libala bekungwalo sesihambile ke ngwane sesila asekude bogogo nalaba bakhona lemakhaya sebatihlalele ema-sitting room batibukelela i-TV sekude ukuthi umkhanze nje weluka liqansi etelele la kulo uhleli esihlanzini sakhe alale athi uyalala kufike salukathi lesinye ngeliphupho simlayele indzaba nyalo uthi alele kube kukhuluma i-TV salukathi lesita kuye ngendzaba sikhanze ukuthi usenemhlangano kanti akusiyo umhlangano ulele gogo manje kune-TV ledlalako lesalukathi lesita nalendzaba ngaleliphupho sithi kushothi usenebantu angimmele ufike labanye bathatha i-remote sengisikisi loyo sebaqala kubukela bo Skeem Saam bo Generation bo Uzalo bo Imbewu nako kushaya 11 ulele gogo. Setiyaphephuka tindwe lebe kufanele ukuthi ngabe gogo uvedelwe tona ngemaphupho athi sekho. Sithini-ke sithi Nshumayelo tesintu la sesikhona khona la sesiphila khona nalabantu babethu sibekhamela ngicela ukukubuta ngwane umbuto loqonzene nawe nje ikakhulukazi naba la sebakhulile. Ngiphithe futhi ngubute lo mbuto wami uconze ngco elusheni. Umshanyalo kuhle. Ulijaha nyalo. Uyindrombi nyalo. Ungumake nyalo ungibabe. Nasofika esigabeni sekuba ngumkhulu noma esigabeni sekuba ngugogo. Sekusele wena wedwa lo mdzala la emangweni. Nguwe wedwa lo mdzala kunabo bonke labo gogo labo labala. Nguwe wedwa lo mdzala kunabo bonke labo mkhulu labala. Lebonakala ukuthi mdzala nguwe. Bathi le emphakathi. Buya la ngoba nguwe lo sewumdzala lo sotawusisita etindzabeni temango nasetindzabeni tesintu. Uyawuthini? Uyawubasita ngani? Kukhona inyalo lokuthotetelako nyalo. Lokutakusita lembili nasofike lesigaba lesi la wathi khona ukuthi akusesimi lengikhulumako sekukhuluma naletinwele tami ukuthi kathe lo mlona kwasa aphila sekukhuluma nalo mtimba wami ukuthi noma ngiqhamuka nabathi sita nemlo omdzala bavele babone nebantu ukuthi awuvele betana imbamba mdzala lo muntu lo umdzala unani enhloko ungabi mdzala ngikhuluma nalusha lolukhona mina
lelo linganaki nje lela bevanga ukuthi lokhu lesikhuluma kokwani utangisida ngani ngibuta ukuthi nasofikile isigaba sekuba mdzala songogo uyawa ngogo lo yabalashe ini lanhloko leyo ufundwa ngilabantu ngalesikhathi sakho laba yabe basemva kakhulu kenya lokunawe lokunyalona usemva kunami ngikhuluma ungangilaleli yini likhaya sayigcina lapha inzaba yethu mhlakani likhaya liyini likhaya kusibo labo Coatsville nabo Thempeli nabo Dalridge nabo Beverly Hill nabo Banban Township akusilo likhaya lelo lilawu lababe yinzanga yamake kuselawini akusiko ekhaya likhaya ulibona ngani ngicela ningiveke angeke ngikhulume lokwanyalo mina ndakhuluma lokwayitolo ngoba ngifuna ukuthi ngikuqhaze ngikwenabise ukuthi kusho ukuthini angeke uthi likhaya leli usho ngoba kufenselwe kwakhiwe i2 bedroom house kwase kuba nendlu lenye lenkulu nalenye indlu letindlu nje tithe fihlilile la ebaleni bese uthi kusekhaya cha muti nje loyo nase sikhuluma ngithi sekusekhaya la sekuguquke lo muti waba likhaya lo muti uguqulwa yini ukuthi ube likhaya uyaguqulwa ngokuthi kufike umuntu wesifazane lo yawucela kulo muti awuguqule lo muti usaluba likhaya ngiyose kuyawuthiwa kukalabani selikhaya le sekunempilo ngoba emntini ngeke bakunike mahewu kepha ekhaya bayakunike mahewu ngoba umuti ude umuntu langakunike mahewu kanzi likhaya linabo abantu labangakunike mahewu ningive kuloku lengikhuluma ngakuthi ngisho ukuthini ngale emntini kude make lijanje lihambela lawo khonta ngenina lakhe umuti nase lithethe umfati lo muti loyo sowulikhaya leni ngoba lelikhaya selinamake lonto akufuthumale la nebantu nabefika sebayati ukuthi nangifikile ngiye lapha kaSimelane utawukuphuma make wakhona nginike mahewu selikhaya leli yendeka leso sikhathi sakhe emakhaya abe khona lo make lakhaya kepha benale mentality yemuti abantu bede kuwe bangani bakho uphume yona le ndvodza nyalo phela basaphumza bangena nala sithi ngisume yona le ndvodza yoshona ekishini yofuna emajuice eyincisini emajala lapha phela vele ngashona langa solo silambile angimane nginento ayintela so uqala lapho ukufunza ukuthi lime njani lelikhaya lelo sukume babola khala nabita umntwana yona umntwana wengifunela ukuthi amemetele umntwana le ngaphandle yebabe angikutholi lento longithume yona so uqala lapho ukufunza ukuthi lime njani likhaya lelo nawuphuma lapha egedeni sovela uyabona ukuthi bakusilo likhaya leli umuntu ngalamanye amagama into eqala letshengisa likhaya ukuthi likhaya yindlela labantu labakuleli khaya lothi awufuka bakhanze bangiyo baba njani labantu ukutshengisa ukuthi likhaya leli bonke abantu labala kuloku lesibida ngathi likhaya bayayati inzima yabo labayidlalako abathunywa futhi sibayidlalele inzima leyo nangena nje umuntu omdzala ekhaya athi kugijima abantwana bawumhlanga bethu bambingelele bamthathe lo muntu omdzala bawumbeka la bambeka khona nangabe kunebantwana lapha esithi ngilumbe babukela iTV noma bebabukela ini basuma bonke kanye bayaphuma bayati ukuthi sekuhlela umuntu lomdzala la ngamane kusho yena athi awukahleni bantu babeningahambi anibuye ningicocela ukuthi nibobani likhaya lenemfundiso lelo babe walakhana kafika ahlala eceleni kwalo muntu noma ahlala la atolalela lo muntu make la so uyathi sifuna nanga umuntu longasiwa lakhaya angimati noma ngabe uyabonakala ukuthi uphethe isikhiya lesithengisayo ukuthi imoto yakhe ikhiya ala ngekhathi endlini abe ayishiyele edolobheni angimnike kwekudla ngimnike kwekunatha likhaya lelo likhaya sithi likhaya ngoba linebantu labati inzima yabo labayidlalako siphinze futhi sithi likhaya ngobe linetihlahla likhaya liba netihlahla likhaya liba netihlahla
Angeke uthi wakhe likhaya bese uyahamba nje uyoshona lapha kubo Vikhari noma uyoshona kunabaya abathengisa tihlahla. Uyabutha wena tihlahla temafruits, uyabuya uyahlanyela la. So uthi setikhona tihlahla. Yini isihlahla? Yini isihlahla? Usukumile yini wenta liqwaningo kubuka ukuthi nangifika enzaweni ngifuna kwakha. Nangicaba nje lapha ngakhalulala lapha. Ngisiphi isihlahla sekucala lekufuna singibuye ngiyosihlanyela lapha? Sihlanyelwa ngibani, asihlanyele njani futhi? Sisho ukuthini, sihlanyelwa ngakuphi? Simele ini lesihlahla leso? Kwesibili, kulesihlahla letikhona leti la ngaphandle. Lesihlahla nangitihlanyela, ngitihlanyela timele ini? Olesi sikhongwane lesi. Olesi sisita kuvikela litulu. Ngeke lingene litulu la kunalesi. Olesi siqosha tinyoka lesi. Olesi semthunti lesi. Lakhaya sithi kusekhaya ngobe kunetilwane. Wolona ngikati lo. Abanye bawathanda amakati. Kunenja, kunenkukhu, kunembuti, kunenkomo. Yini inhloso yaletilwane leti lakhaya kuletihlahla? Angiphinzi. Yini lenhloso yaletilwane kuletihlahla kutawube selesihlahla zitsita labantu? Leni isilwane sitshele isihlahla sisita umuntu. Noma ungangena encwadini lengcwele. Waphethe lesihlahleni lebe kusiphambana. Lokusho ukuthi ubudlelwane besihlahla nemuntu bedlula ubudlelwane bemuntu nesilwane. Inja ingabitwa ukuthi the man best friend. Ingampheleketela umuntu inja iyombeka etikwelithuna. Ngeke ingene naye ethuneni. Kepha sihlahla sifika naye umuntu emhlabeni simpheleketile siyongena naye ebhokisini leni ngoba kona leli bhokisi lisuke kuyini isihlahla. Alibatwa ngesimbi. Letilwane ke sekutawukhulumisa letihlahla. Sekutawubonakala ngani? Ngathi inkukhu leti ngadaleli tisho ukuthini? Hawu nathi netihlahla nato atitheli. Hawu lesihlahla sona lonyaka sasesithela kancane kangaka sibika ini? Angithi tihlanyelwe etilabaleni. Labanye nje ukhanza la emtini kuhlanyelwe emakotapeni alabaleni. Angilwi netihlahla lesihlanyelwe mina. Khaze kuhlanyelwe ikotapeni la namangoza awulabaleni. Angeke ngikhulume. Kepha nje isihlahla lesikhala libisi asingeni ebaleni siyohlanyelwa khona. Lothi nje nawuthi liqembe kuphuma elibisi asibi sebaleni la kunebantu khona. Kube isihlahla lesinemanyeva asihlanyelwa ekhaya sihlanyelwe sinobe kanjani ngobe sinenkulumo isihlahla lesinemanyeva ekhaya. Kukodwa ke ndzabeni yekubasa ngokuthi asibaswa lesileni asithi ekhaya lesileni. Khona lesingedi nje ekhaya khona letingabaswa. Yini lento ethi goga chithe wabuthe yonke lentithamuzi ayilahle lapha? Yini lento ethi goga athi ngiyawuthotha njani umlahla abantu athatha lahle lapha? Yini? Amanye ukhanzela abaleni kunemkotapeni. Khaze kunemphopho. Khaze kunamangoza. Tilabaleni la kuhamba abantu khona. Inzala leti yawugcina lapha. Inzala likhaya liyawugcina litinzala lelo. Leni nahlahla lihlanyelekile tahlanyeleka kabi. Hlanyelwa lehlahla leti kanje. Leta tibi labaleni. Tiyaba khona la khaya lapha entasi. Hayi labaleni la kuhamba abantu khona. Leni ngoba tiyakhuluma lehlahla leti tinkulu. Sihlahla siyakhuluma. Sinenkulumo yaso ngikona utibekile la noma ngabe ngilele titselako. Tinendlela yato letikhuluma ngayo. Ngake ngakufunza ngaphindze ngakubuta ngeva ngakho. Bakhuluma ngemajirafu ku-game reserve. Futhi ijirafu nayivuka ekseni idlula mthi. Ayivuki ekseni vele ivuke ihambe iyodla emacembe ngoba yona idla lamacembe la ngalasahluma lalatule esihlahleni. Ayivuke ekseni idlula mthi ifike ihambe nje yoshona lapha esigangeni yokudla. Cha, ayikwendi lokho. Yentani, isinayivuka ekseni iqale idadishe umoya ukuthi ubheka ngakuphi. Yendelani lendlula mithi lokuthi idadishe lo moya ukuthi ubheka ngakuphi. Iyafunza sifundo ukuthi isihlahla tiyakhuluma. Yavuka ekseni nje vele yaconza lapha etule esihlahleni iyadla. Lesihlahla lefike yanqinta lapha etulu kuso.
sithi nasipheshulwa ngumoya kubheka le la ibheka khona lendlamuthi lesihlahla sibikela lesinye lendlamuthi leya kuso kuthi bhasobhaca phela nayo ingodi bese lesa sesakha indvo lebabako letakwenta lendlamuthi ive ngathi kuyababa nalapha kuyababa nalapha kuyababa nalapha kuyababa igcina ingasadli ngiko indlamuthi yentana ilalela umoya ithi ngabona umoya ubheka le bese iyavuka ithi ngidawudla ngiphambane nalomoya yentela kuthini kuthi nangidla ngibheka le leti hlahla leti bikelwa ngilomoya kubikwa kuyiwa le kanzi mina ngiyale ngidawukhona ke kudla ngesuthi kuyakhuluma tihlahla njengoba netilwane tiyakhuluma leleti lakhaya wathi lo mnye kimi sithe sitihlalele nje ekhaya kwasuka nje inkomo sesithukade yaqhamuka ngaphandle yatheleka ngekhathi endlini yathi ngenile endlini yanyathela kwasani wena sesisukume nathi sesishulungene silapha ekoneni senyalo nawe seyibhidanga yonke lendlu konke kwaba kobheka phansi yini kangaka ngambuta ngathi le nkulumo lebeyivetwa ngile nkomo yagcina ivelile ngoba lokhu ngumhlolo lokhu kufa lokhu lokuhamba nemhlolo wathi hamba nebantu ngiyekele sengiphendulekile kuyakhuluma tilwane uthi lomunye kimi uqoqa indzaba uthi bayangilobola Simelane angiqalele ekucelweni lijaha lengitsandzana nalo likhipha inkomo leyangicela ifika lenkomo iyafa lekhaya uyayikhokha ngiyambikela ke lo mntwana abantu ngoba phela luthando selusha kusekuhle uva buhlungu emva kwaloko uyatama lokho lakutamako ukhokha imali uthenga lenye inkomo uyimikisa lekhaya uthi ngabe sengiyesaba kumtshela ukuthi nayo le nkomo leyo yangena elidongeni yafa uthi kuhamba Simelane umntwana abantu wathi shada inkomo wethu watongilobola nembala vele ngalotsholo yafika lenye inkomo kuleni nkomo letita nalamabheka ami yafa nje ifika tifika lesibayeni tifika nje ngalesilanga letifike ngalo yafika yafa le kwaqhutshekwa kwalotsholo kunginyalo yeSimelane angiyathi lempilo yami ithamba njani kepha lengingakufakazela kuko ukuthi kude lo lokusihambela kahle nemyeni wami ngathi mina nenta njani la kwecala lokho kwesibili nasukuma inawo ifuna lendzaba le ukuthi kwendekeni wathi cha asisukumanga ngathi asisixoxe sintu lesi sethu singemaswati siyakhuluma uphi babe wathi ukhona babe make ke wathi ukhona make wenta njani babe kumake wathi walobola njani wathi ngoba bebekanaye umfati baba netinkinga umfati wabuyela kubo wase babe ngoba besamlobolile lo mfati walanza letinkomo le kubo lo mfati labekamlobolile wathi endluliswa mba olobola make lo mfati loya unebantwana labekabatele bababili ababili wathi lanza tonke wathi endluliswa mba olobola make ngasi nayo ke inkulumo yababona laba bale labe bangangeni lendzaba talokushayana kwalaba lababili laba labangeniswa endlini kagogo kwathiwa sitolobola siyalobola gogo laba lesekufike eminyango nyalo kwavulwa isibaya kwahamba tinkomo taya le ilapha indzaba asibiyele nje kubo siyohlala phansi nabo kubiyele kuthunywe abantu kuyohlala phansi ilungiswe lapho lendzaba ngoba ngilapho la yonakala khona ngenhlanhla lenhle ngangikhuluma nemuntu losindu wathi ngisetawuqela ngiphindze ngibike nakubaba kwami usindu sitawuphuma nazuka nashileni sambe siyoyifuna ngathi phumani wabuya wathi sengidana naye baba kwami nangisitobonga yonke indzawo lasihamba khona kuvela indzaba yokuthi vele konakala le etinkomeni ngoba laba tasinathi iphuma letinkomo lenhlitiyo yabo yaba inhlitiyo leyeva ubuhlungu kakhulu ngoba bebafisa ukuthi kulunge la nalento lekuthiwa yenteka kuthiwa ngeSiswati vela yentiwa yindlela ke le yayidolo yesintu
ngulendlela yethu. Ngiko itolo besibuka ngichaza ini la. Ngichaza tilwane kokuthi letilwane itolo betibuka tiyakhuluma. Kulethi ngomo tami temabheka noma kule ngomo yami yecelo. Yini ingatali? Le ngomo lengacela ngayo mnisolwa itali. Le ngomo tami temabheka mina kude lengibonako. Tiyafa. Kungasiko ukuthi tibulawa na ifutheni mawu. Tiyathi fela nje. Lenyuve kusifika elidongeni lenyuve kusinjani. Yini lenkulumo? Itsini lenzaba yethu la? Isiswati siyakhuluma. Ngoba Siswati akusiso sethu thine lesiphilako. Sanabaya labalele labambathe ematshe. Ngiko siyawhlala njalo sikhuluma. Noma singathi thina sifuna ukusilalela, noma singathi thina singenelana neSiswati. Siswati siyawhlala njalo siyinkulumo sikhuluma leni ngoba akusiso sethu thine lesiphilako. Thina sihamba endleleni leyakhiwe abantu labangekho. Labatiko ukuthi nawusisela lapha elikhalweni lapho uqhamukela kubo. Labatiko ukuthi lo yoshayisa lo yalendlela hamba ngayo leni ngoba uyiqale kabi lendlela yakhe la. Fanele abuya toyilungisa la ukuze ihambe yomsithelisa ngale. Ngiko namuhla. Sitawutala abantwana, sitalwe nathi. Sitelwe bobabe, sitawutala abantwana. Sitelwe bobabe labangalungisa itinto. Kusafika nanani sakhanza tinto tingakalungi nathi satala abantwana nabo labayohamba tinto tingakalungi. Kube nembuto lothi leni lendlu ibe kanje. Incazelo yakhona itsini. Yonakele kusukela le na usiyabuka lela yonakele khona. Bagijima bonke bawungena esontweni. Bayekela konke lokho. Bathi sine sesinengadi ya Jesu Kristu asisakunaki lokho. Kwathi kona solo ngimile mina ngimele nini ukuthi ngifuna nikulungise lokho ngoba lokusalako noma ningathi nini senikhona lapha esontweni nisola nibala khaya nisebenzisa sibongo salakhaya. Sola niyangibona futhi ngiyavela nasemaphusheni kini. Ngidakulungisa lokho ngalendlela ningakulungisi nani shaqa. Siswati leso. Sintu sethu leso. Asikhuthade ngwane ikakhulu kade elusheni. Asingahlali silalele nje sifunze kungene ngala kuphume ngala. Indlela le. Indlela futhi nawo ibuka uyihlatiya uyabona ukuthi kwawena la uhamba khona. Akusho ukuthi uyathambela nje. Uhamba indlela lebe ihamba labanye itolo. Manje inkinga usengakabona wena ukuthi yabani lendlela lo hamba ngayo. Yabani lendlela ohamba ngayo ngoba lo hamba ngayo kule ndlela lo ihambako lebe ihanjwa nguye naye ngale ndlela ayihamba ngayo nawe utawuhamba ngayo ikakhulu kanti nangabe awufuni kulalela ngoba yena ukhonela ukuthi akutshele ukuthi lana ke ngafika ngashobela la phuma eceleni lapha ke ngafika ngagega ngathi gega nawe. Ekhaya kunebantu kunetihlahla kunetilwane kulabantu labalakhaya banenzima labayidlalako. Kuletindlu letilakhaya tiyakhuluma. Akhona lamanye emakhaya ikhona leminye imiti lokhanza kokuthi yakhiwe. Mane inkinga yakhona kwakhiwe umuti kwashoda tindlu tebantu tsite kulomuti. Ukuze lo muntu ube ekhaya. Abukhona lo ngivile. Angikuphinze lenkusho. Kukhona ukuthi kube nemuti wakhiwe lo muti. Mane inkinga yalo muti lo kwenta ukuthi ungakhona ukubamba lesimo sekubala ekhaya. Ukuthi lo muti wakhiwe waba netindlu letingakapheleli ngoba kunetindlu tebantu tsite lefanele tibe khona kulo muti ukuze lo muti utokhona kubala ekhaya. Angibekise ngento lelula. Ikhona leminye imiti ledzinga ukuthi kube nendlu kagogo sesicedzile. Bese kuba khona lomunye umuntu longayidzinga indlu kagogo kuphela. Udzinga nendlu yakakhokho. Utawudzinga nendlu yakagogo ekhabomake. Ukhona lomunye umuti lodzinga ukuthi uthi umunye wakhiwe uhlukane kabili uwodwa lo muntu. Kwathi ukuthi ngala ukaNkosi, ngala ukakunene. Laba kakunene basekhabomake. Laba kaNkosi bakithi kulo muti. Uyasuka ke wena uthi ngihamba ngotakhela mina lapha ngidakwakha indlu ibeyinye. Ibe nemakamero lamathathu ngicethile. Utawungena phi gogo?
laba basekhabo make bona nabo batawungena lapha e-sitting room bahlale khona ngila kutawuhlanganelwa khona bukhoti sibuthini la kulomdilo sibenta njani kuhlalwa njani la nasekuthiwa nje sebayafika ke ebusuku lele wena ngiyathi sanikholelwa nakuloko kepha ngidawukhuluma ngakho bayafika nje ebusuku ulele bede kuwe batawuhlala njani kulomuntu lowakhile ngoba kune sitting room kuphela la nelikamero nebantu babami nemkami siphelele akunandle yakho kakunani sebayeda kenyana batawuhlala bede kimi batokhuluma nami ngemaphupho batawuhlala awuphendula umnyathi angibadzingi ikelela abafile bangqwabela abafile bahambile bendlulile bayaphi kimi ngoba bahamba baye kunabaya labaya kuba ngivani nemimoya webumnyama mina sikuyekele lokho sikuyekele wena kuloko ngoba ungeke ukufe lokho lesikhuluma ngakho ngoba lo yesikhuluma ngakho kufuna ukuthi ungeti nelijazi lekokuthi wena uthandaza kuphi lesikhuluma ngakho kufuna ute nelijazi lekuthi wena wakabani uwakabani nje utalwa ngibani utaleke njani bakhona labanye abantu kuleyo muntu lona lolikhaya lekutaleka kwabo lemva lena usiyalandzela wangenwa gogo lemva wangenwa ngaye benginesikhathi ngangiyahlatiya lelo khaya lelo liyawuba njani lembili kube khona lelinye likhaya lomunye umuntu lowakhiwe la lokhanza ngokuthi gogo lemva aseyintombi wenziswa noma uhamba wayokhiwa kube khona lelinye inkosi yami likhaya umuntu nginalikhaya nalo lota ukhanza ngokuthi lemva legogo weda sekaqedzile kutala abantwana abasihlanu wase sowahawukelwa nje ngilobabe wathi inkosi yami umntwana abantu wamletha la wafika wahlala la lo muntu loyo lembili kulesitukulwane lesiphuma lapha gogo siyawuba njani ngoba gogo phela ute besaqedzile kutala ithini lenkulumo leyo ithi kushothi gogo ungene wabuya wayohlala ngesekudla kanti kulendlela la ngene ngayo emtini ngalendlela yayitolo lena lamhla soliyakhuluma bekufanele gogo abekwe ngesenxele ngasiphi isizathu ngesizathu lesithi le yayitolo indlela labe ikhutsata ukuthi iphatha kahle kwebantu ikakhulukazi ukuthi iphatha kahle komuntu wesifazane bekuthiwani bekuthiwa uyawukwenza kuphi wena nangaba uphatha kahle ngomuntu awusuke emithi utawukwenza kuphi ngoba kuyatiwa ukuthi nangabe sowemithi noma saka lingafika lijali ithi lethe inkomo angeke wena usayitala inkosana yakulelo khaya ngeke uyitala inkosana kulelo khaya leni ngoba ute sowephukile tayitala njani inkosana lakhaya kanti uphukile inkosana phela ifuna italwe ngumuntu oqala kutala la lofikele la waqala la kutala nguye lo tala inkosana la wena ngoba ute sowephukile ungena njani ngesekudla ngoba lokwephuka kwakho kusho ukuthi sekwenzeni kwakho ungesenxele kanzi lo muntu lo lote kuye lowenza kuye usiyena ngiyaba nemfati munye nangasi uyoba nemfati munye uyawuba ngakuphi lo mfati ungesenxeleni noma ungesekudla ngobe ute ephukile indlela yayitolo namuhla sakuna sangene lana futhi nawo namuhla kwani asanenza abanako namhla sesiya compare siyahlanganisa ngita mina ngiyintombi ngitakuwe ngukhanza wena utele bantwana mhlambe babili noma bathathu utele noma 10 noma utele 15 webantwana ngiyintombi ntomini kuyangicabangela mina ngaloko yini ungahambi uyothatha losaphuke nalabanye labashumayelayo ngeva lomnye umfundisi asho njalo asilabala semajala ngalasa nebantwana akahamba uthatha nalona lotelotele angasuka uthatha intombi lengatali kanzi yini nebantwana ngathi yabona ke lokuhamba abantu bawushumayela bangafundziswa lesintu buta ukhuluma nento naye likhaya lesilakha kule likhaya ifoundation yalo akusiyo umuntu wesifazane utawungena ephukile akusiyo noma bangalakha futhi licace ngiko ngisiteni mina ngisithe kunemiti leseyingemakhaya lo lesiyakhile leminye yawo sakhe ebo 2 bedroom house nawu siyalandzela ukuthi sifika njani la ekuthenini sengithi ngiphelele la likhaya akunasibaya akunandlela kagogo futhi nalendlela esiphila ngayo side nalokuthula lemva legogo lolo lemva le lasuka khona mina ngingwesilisa wedatele kwangethi futhi ngisho nebakubo itolo phela bebahlakanipha bakubo umuntu wesifazane lo sephukile basi bangabona sinangeke soye emtini
bathi bangabona sinalijali khipha inkomo liyamlobola bese baletha sisi wakhe lomncane noma balanda umntwana lomncane noma nangikhuluma lomncane ngikhuluma ukuthi unabo 18 19 seyintombi balanze yena bathi sicela beyinhlandi bentela ini bentela ukuthi noma angaba ngesencele nanga umuntu esifuna kumbeka ngesekudla sakhe ngoba yena vele siyathi usude besatele atokhona ukuthi nasekuneti inkinga atalela abamntali sakhona sekunenkinga yalabantwana utawuphuma ayoqadulela inkinga le asale lo amelele labaleni likhaya le ngicela kubuta umbuto lomcuka asengaweni lamakhaya lesisiwakhanya kuloko lengikhulume ngako nje nangabe soluhamba nami sikanye kanye lamakhaya lesisiwakhanyalo asengiwo yini kulamakhala ngale ngikhuluma ngawo ukuthi likhaya itolobe kuba indvele kanjani sisakha wona le ndlela esesiwakha ngayo namuhla utangiphikisa ngithi uthini nangidakutshela mina ukuthi lokunye lokwenta ukuthi sithi siphakamisa libonza lubhidlike lolunye siluphakamise selulapha etulo uve usohambile phela lo walapha lo babe ushiyeleni lo babe lapha sethi inzala lapha ushiyile lo babe yini inkinga ubambe lo make lapha amkhanzana endvodza yini lento lenta kokuthi lelikhaya libe lula ngalendlela kokuthi kutaba nemuntu lotaba nesibindi sekuletha umuntu wesilisa la kulelikhaya la lathi ukuthi likhaya lendvodza ngumuntu webantu inkazelo yalokuthi ngile foundation sithi likhaya leli kanti akusilo leni ngoba likalibukwa kokuthi liqhamuka kanjani lemuva liqhamuka kanjani ngicela ukukhuluma nento leyimbica abadzala futhi kuloko gcine ngakho lelinye lamakhaya ukhanza ukuthi uyalakha wena wakhe likhaya kanti lemuva le make noma gogo lo yawutala bobabe noma khokho lemva le wenza lela kenza khona bamlobola kwentuwa konke kwaba netinkinga waqinisa inhloko wabuthatha kwamatako abuyela kube emvakalo kuhamba waqhubekela phambili le phambili akaqhubekela khona wahlala watala abantwana watala labanye kwatala abanye sekutelwe wena kenyalo so akhana likhaya nyalo uthi umbuto sekelo salelikhaya lakho lelo sakhako lelo lakhako sikuphi ngoba lemva nasilandzele lesisekelo le foundation yalelikhaya kuthiwa lo muntu lengadi ita ngaye le yaloku watekwa emtintsite washiya nyalo wena so wahamba wotala phambili kuphi watala abanye labawutala abanye bese kutalwa wena kuthi ndawuhlala nemfati wami mine la sibe nepeace la nibe niwebhana toti but sifuna kuba nepeace la nawu siyalandzela ukuthi banga yini ukuthi siwebhane kangaka kulemva le konakala lemva le nakonakala lemva ke sikulungisa njani nangumbuto ingolelo yakho nangabe ukholele ekuthandazeni cela lesontweni mfundisi abambe fasting nibambise nonke ifasting buye ilanga kuthiwe namhla kule fasting yethu lelikhuni sihleli iviki lonke asikadli sifuna ngelisondo kubreaka ema generational cases nawo shaca hayi lele advertise wakho ngene kuma advert kwadwe ukuthi batayo ba fastile umbone noma akuhlangana naye ukuthi ayufastile ke lo indlela labune ngayo yabona ukuthi fasting bashilo vele bawo breaka ema generational cases akusiyo le ihunger strike le ngalanga sesintwini la ngikona mina uphuma uyofunela etabhoboka letawubuya nyalo tiyogeza na into naye ubuye bonke labantu nangabe bakhona balakhaya babuyiswe laba labaqonzene nalomtilo babuyiswe nabo kubuye ehlahla labatawugezwa ngato labantu laba baguqulwe leni ngoba kusho sikunendlela labahamba ngayo lehamba ngesencele kufana nani kufana nemuntu loyawutalwa aphile emhlabeni kanti sinye labe kahleti kuso kwakunemntwana le washonela esiswini samake kwasekutalwa mina ngiyaphila yaguqulwa loyo umqoka athaguqulwa asuswe lelithunti lekuhamba nani nelithuna leni ngoba kunelithuna elilapha esiswini labe kahleli khona yena lapha esinyeni indlela yayitolo lechaza ini lechaza likhaya ukuthi itolo likhaya bekuyini itolo likhaya bolibona ngani itolo likhaya belisho ukuthini kubantu namhla likhaya sesithi yini sesithi nginakutheka indzawo la sengile la ngakhonti nekhonto sengile ngonda uthi nasengifaka efence noma bangathi uyiwa kwentiwa ini emphakathi ngiyathi ngathenga mina la ndakuya nangikhona nangakhona ngiyi
noma ngawuthi ukhontile khanze sengifakela udaladi lwami bese ngibeka letindlu ngitibeka ngalendlela yami. Angeke uthi wakhala ekhaya wakhe ngendlela yakho. Ngithanza na iplan lokho kwento edolobheni lo. Ndaba nana iplan nayo lendawo yakhe. Nangabe utakwakha umuntu lotaba likhaya lebantu uqala uhambe uyofuna ukuthi lemva le kulesibongo sami sakaSimelane beba kanjani likhaya bomkhulu. Bebala kanjani? Batakutshathi indlu yagogo betiba timbili sengiyathi hey yasuka indzaba. Dani indlu yagogo letimbili. Betisho kuthini? Tigcine kubani? Mina kwentiwa into ukuthi namvele esikhathini lesinyenti ngiye ngithi nangiphutha ngiphuthe leti ndlu yagogo lakhaya timbili. Dabani letindlu sengiqala lapho kuyilungisa indzaba. Dabani ngoba khona lelitita ngaye. Ngiko utawukhanza ukuthi lelikhaya nangabe lakhiwe kanjalo noma ngabe letindlu atibonakala isitandi yahlonishwa futhi letindlu labanye basekhaya ikhona indlu kagogo basho indlu lenabo TV lalabafana bajumisela khona nentombi sishintsha wozi kuthiwa indlu kagogo kuthiwa indlu kagogo kepha kunemuntu lolala khona lapha endlini kagogo onke malanga ulala lapha endlini kagogo akayihloniphi futhi newihlonipha wona lendlu akusindlu kagogo le indlu kagogo noma ngabe soyakhe ngalesilumbi salamuhla iyahlonishwa ayikulali noma ngangibani angeke nje umuntu amane nje ahamba olala endlini kagogo ngiko ngeke wakhe indlu kagogo bese ulala kuyo wena lo yakhile uyayihlonipha leni ngoba kusho ukuthi ngiyindlu yagogo kusho ukuthi indlu yamake le ngiyayihlonipha ngeke endlini yamake bese ngiyolala khona mina ngiyahlonipha ngihloniphela abantu ngihloniphela nangumle enginamthathela utaba ngumfati ngoba kufuna umhloniphe maketala wakhe ngibani utawulala endlini kagogo bantu babami umntwana nami ngangihamba ulala endlini kagogo leni ngoba kuye yakhuluma indlu kagogo mina ngiyayitila leni ngoba ingimi sesicala kunaka bakhona labanye emakhaya le kufanele ukuthi kwakhiwe indlu lengasebenzisa nhlobo yakhiwe futhi iflathele tonke letinye tindlu lithi likhaya lime libukele eNtshonalanga libukele eMpumalanga kuye ngokuthi sibongo sakhe sithi bakha babheke ngakuphi umsuthu noma bemdzabo noma benguni kube nendlu yodwana letawubuka le yani lendlu yodwana le yana abantu naba labahlale basihluphe ebusuku nasilele uthi ulele ngihlise kakwekhama uhambe uye la uyakhona bafike bathi unesipoko bakukhiphise tinkukhu bakwentise ini uqhubeke kusho kuthini kunemuntu la kule line yami la lemuva lekulabo omkhulu lwaya empini walatimbi babulala abantu labangabulawa labathi ngeke siphumule ethini ningakasiphumudi sithini la akusito nje tindlu ukuthi sakha tindlu takanokusho sibese sithinga emakhaya silandzela kokuthi laba lengihamba nabo laba kithi nangithi ngwakaSimelane nawubingelela umuntu ungathi sawubona sanibonani ayedwana zwi sanibonani ninjani nawuthi ninjani ayedwa lo muntu usebenzisa le plural yani le plural ungasebenzisi le singular kusho ukuthi umuntu akasiyi umuntu yedwana ubingelela bonke lalabahali kula kuye labahamba naye lo muntu noma lekhaya lengisingiyalakha ngilanzelele yini kubo ukuthi bafuna lime njani bafuna ini noma ngakhile nje basi noma bavete emaphusheni ukuthi hayibo ngisaqala ngiyakha ngiyiphakamisa lendlu yami kufe iloli beyilethe titini sekufe nalelenye iloli labeyilethe inangizane iroofing sekuwe makhi noma kuwela beka sita makhi wephuka solo kude umuntu lonaka konje ukuthi hayi man lapha yini ngazuthi kunenkulumo lekhona la kungenteka lendlela lo muntu lesiwakha ngawe ngeke ube likhaya kusasa ngiyabonga.